كرم سلام أبجزينا ده ترخيبنا ولا سدنجينا إقرأتات ريبورتي ناينجوه إنيرو يا دق بصراحة سلطة وعلت راحيو الجماعة يكم على خو جنت بزعبو مقلة خلونا نايو فدرال لما عنتي انترست ريت ويكا أولد أي وسخون بزعبو سلام تايم سخو انتايو سفح زبالة خلونا نايو كساب سباز موصنا خم تلومت نشتي مزناقع نقبرسكي بصراحة خم وعدكم دخلكم تخون تم دقيسكم زلهم كأغرتها سجرد مس يمانة باري حنصاف نزناقع عين حوات سدتني أجر يمانة عما ودان قرم سلام كما يالله انكو عاد حان مصاحنكم تلومدنا بحبشة education حبشة education أي وداني زلوا بزح مدباتات تحزلكم زلا أينو بزحات معلتاوي ريبورت زينا زي كون تقولوا لكم بوشتي أتي يا معلتاوي خنقبر قرب انتا يمثلكم أتليس حدث بزح حسبي ما يكاتتلان ذا channel كابوغن معلتاوي نحن مشارع عصر ترى مستي فدرالس يعني نيوز ويكا ዘሎ ክንከይድና ፀገም ዝበሃል ኣይኮነን ካልእ ከዓ እንደገና እውን እቲ ማቴሪያልስ ትመሃርዎ እቲ ቀዳምነት እንታይ እቲ ዘደሊ ኢንፍሌሽን ደወርዝ ኢኮኖሚ እንታይ እቲ ዘሎ ሳፕላይ እንታይ እቲ ደማንድ እዚ ኩሉ እቲ ማርኬት ኢንዲኬተርስ ዝበሃል ሕጂ እቲ ነዊሕ ምሸት ዳርጋ ዝገልፆ ዘለኹ ነዊሕ ቪድዮ ዝገብር ዘለኹ ሕጂ ብምሉእ እንድሕር ተማሂርኩም ኣለኹም ኣመርተሊኩም ድሕሩ ሄ ሪቴለር ሴር ከምዚ ኮይኑ ክንብል ንኽእል ኢና ደንሽዑ ፒፒኣይ ከምዚ ኮይኑ ሲፒኣይ ከምዚ ኮይኑ لمكو تسلا خمسة كوينا ويون لمكو خمسة كوينا عندها ريبورت نحن مش هذا ناقله كن قبرينا قصار جن أتليست نت ماتريال كتفولت والله إنت ماركت إنديكاتور استبهاد إنت ماركت إنت إزورة زلوا that's why no وح فيديو زخيز زلوا أنا مشت فتيه كون very long يجن أما راس يلا فوكس كسب زخنة so نعم نايلو ممكن أتو Federal Reserve كم أبناء تمال الفيديو رأي وهم إنت أيتي inflation تمار رأي وهم تم inflation ده فلت كمان تليهم Federal Reserve لما عندي interest كوس هو زجبو I was سخوان دا stop جرام نزاور حزيع جن كقصلي دي من زبل حتى كرينا زخونة علني let's say little background يا سمعوا هذا سيبلني يعني very important نبغى خمس زين not كل شيء صحفي أنا مخنياته just دا ترد أنا يا خنكيد okay let me just share my screen in here yes I should have shared okay انت عاد لنا ذلا زي خنجمرة Fed declines the to hike the rate اتوم federals rate hike ايقون لما عندي ويكا interest هاي وصخن جن زي حزوا كاب زي اصلا تنسي ازلا رايوا جن ننوح كحزوا ايمت مودبم كم تجيرو مازلو 5.5 انديوم هيبو من ازلو سفار سقاو ايم بس حمزلو جن انت ام قبرو ننوح كحزوا ام ازيو نت ماركت كساقيو زي انا لو ما عند ريبورت so still one more option ኣለዎም ሓንቲ option ኣላቶም ክገብሩ ንፅበኢና ምክንያቱ ኣብ ድሓር ሳመር ኣለኒ ከምፀ ስለ ዝኾን ከም መወዳእታ ፖሊስ ክሳብ መወዳእታ እዚኣ ተኸታተልዋ still ሓደ option ኣለዎም so ናይታ summary of the prediction ወይ ከዓ summary of projections ክሪኣ መወዳእታ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዩ ክሳብ 2026 ናይ ማርኬት ኣምፅኦምና ኣለዎም ክሳብ 2026 ዘሎ ሲ ኢኮኖሚና ከምዚ ክኸውን እዮም ዝክብልና እዮም so እዚ ክብል ከለኹ ግን overnight ክቀየር ይኽእል ይሕዋት like overnight ክብል ከለኹ there is something እንድሕር ኣጋጢሙ ክቀየር ይኽእል እዩ so some type ምና ዘሎ ኢኮኖሚና ክሳብ ኣብ USA ዘሎ just this is USA we are talking ብዛዕባ USA ኢና ንዘረብ ዘለና ግን USA ከምዚ ካናዳ ከምዚ ኩሉ ሓደ ኣሕዋት ተጠናንጊ እዩ ዝኸይድ እዚ the same እዮም ዝኸዱ ኣብ UK እንድሕር እዚ ገይሮም ኣብ USA ገብሩ ኣብ ካናዳ ገብሩ the same style እዮም ዝኸዱ ኩሎም the same people እዮም ማለት the same people كبكله كلهم سنترال بانك صريح مالت so اتا سامري اما وداتا رايواهم ስለምንታይ እዮም ዘይቀነሱ እንታይ ክመፃና ዝኽእል እንታይ ንዓማ ኣስዩ ኢንተረስት ቁረፅ ዝኽእል ኩሉ ነገር so we will operate and then ራዩ so እዚ እንታይ what does this mean to for economy መጀመርያ alright ማዓስ ጀሚሮም ሬት ሃይክ እዚ ኣካብ ጎግል ደምፆ ኮይኑ ህለኩም ካብ ማርች ጀሚሮም ትሪኦም ካብ ማርች 17 ክሳብ ጁን ዲያ ገለላህ ናብ ዝድሕን ሓንቲ ተሪፋህናላ 0.25 ወሲኾም ኣለው ጠቅላላ እንዳደመሩ መጽየም ለኩም እንዳወስኹ መጽየም ክሳብ 5.5% interest so far fund rate በጽሕም አለው እዚ ሁሉ እንዳወስኹ ወሲኹም እዚ ካ ስለምንታይ እምነዚ ወሲኹም ኸኣ ትማርሩ ኢና ነቲ ዝቅባበ ወይ ካነ ኢንፍሌሽን ንኽቃለሶ ንኽ ያ
داون خجبرو نتي inflation نخوردو داون خجبرو نداوسخو مصيام ريناينا so كساب كندزي خمسم رايو 0% ينيروكو كاب 0 نيرسي ناب 5.5% وسي خمو ابلنا له لو مجن كوسخو زغبام اب سبتمبر 20 today مالتي 0% اي وسخون still نتا 5.5 جن كن حزا اينا ام زبل زلو still ون حنت صابون اوبشنال لنا ام زبلنا زلو يفرحنا باي ذا واي كاب جيروم باول ندحر سمعيكو almost 30 دقيقه 4 دقيقه تزاربي انترفيوز غور كلهم زحاتو بتعمي بين اجريسيف يزخون صبو بوينت هي بكان نو طوابلنا انا دحرج اينو وسخنا وانتيلو ماركت's going to be great market going to be rally بقى كوسخ كل ستاك ماركت ማለት انتايو صبو መልስ አይጽበንኻ ካብኦም ኖ ገና ኦኬ ኢንፍሌሽን ተቃጻጺርና ይመስላልና ግን ገና አለና ክንሕዞ ኢና ጥራሕም ዝብልኻ ጽቡቕ ዜና አይጽበንኻ እንዳወሰኽዎ ከይዶም ዳርጋ አወርሒ አክልተ ወርሒ ይዝመጽእ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ በቃ ንምንታይ እሲ ንኣብነት ንሕና ኣለና ፒፕልስ ካምፓኒ ቢዝነስ ኮርፖሬሽን ኢንቲቲ ዝኾነ ካምፓኒ እንታይ ይገብር ሓደ ነገር ክገዝእ እንድሕር ልዩ ዓበይ ነገር ዝኾነ ክገዝእ ደልዩ ሶ ንኣበይ እዮም ዝኸዱ እንታይ እዮም ጥቆም ክሬዲት ወይ ከዓ ሎን ንባንክ ከይድና ኣለቕሓ ኢና ንሓትር ሓቂ people bel like ዝኾነ ሲንግል ፐርሰን በል ዋላ ካምፓኒ በል ዋላ ቢዝነስ ዋላ ኮርፖሬሽን በል ታትሰርሓላ ዘለኻ ካምፓኒ ንኣብነት ለሰይ እንድሕር ንስኻ እንዳ ኣብ ሓደ ፋክተር ትሰርሕ እንድሕር ኣለኻ doesn't mean ካምፓኒ ዓብይ ካምፓኒ ነው 3 ቢልዮን ይእትዩ 3 ሚልዮን ይእትዩ 4 ሚልዮን ይእትዩ ዋላ ቢልዮን ይእትዩ ምን ኩሉ ሻዕ ካፒታል የለካ ኣሕዋት ካፒታል ካብ ባንኪ ወይ ከዓ ካብ መንግስቲ ገንዘብ ይልቅሓ ዝኾነ ነገር መሳርሒ እቲ ካፒታል ነቲ ኢንቨንተሪ በል ንሰራሕተኛ ክትከፍል በል ኩሉ ሻዕ ካምፓኒታት كل شيء بروفيت هاللون مالته يكون ولا بروفيت انت هاللون ولا مخسب انت هاللون جنزب يدلع كابي كاب بانك ديو كاب كجافرمنت ديو كاب جلدي جنزب يدلع لقى حدا لعن حدا بنفيت عليك لقى حد حر لسي حدا 100 شي حمتيخا 100 كاين حرامتيخا خاب بانكي you have tax deduction دي تتقوم بتجنزب سيرايو مس انترست لسي 5% حرامتيخا تقوم لك نسخه اذا كامباني زي 2 مليون دحر شيطه نزي حدا 100 شح ديداكت قبره خازي سو تريكيم زخدو الدازمين كابيتال سلازلك جنزب سم ولا مخسب ترخم ولا جنزبهم 100 شح انت هالهم كاي instead of 100 شح ناي بعلهم نتبي ويكا جنزب 100 شح كله كحي امدلي that's how business works especially in USA مالي in everywhere by the way بتن هذا 100 شح انت يقبروا مثلكم expand يمز قبروا that's your own money ناي بعلها جنزب زخسب كاي خاطي تكالكاي سو نزين تاع تقبرن نسخه كال بيزنس فطرلو ريل استاد يم زوسخلو كال لسي دا عند حرحانت غاز ستيشن يرا كال اي غاز ستيشن يم زوسخلا كال غله ነገር يم زوسو expand يم زغو it doesn't mean stay in one so they are expanded so that means they want to use somebody's money اذا انا تبحثوا نايسب ገንዘብ يم زتقومو كلنا نسرحለን ካምፓኒ it doesn't work ناي بعلن كاش فولو بت بعلن جذب خاي مسلوكم they are using ناي بانك دي ناي منقص دي جذب تتقيمين نت بيزنس رانز غبرو بتزرخوا مخسب سراحتኛ ከፊለን ጋር ከፊለን ዝረخوا እንሰን ካልእ ነገር እንትخላሉ mostly I don't know mostly capital ይገብራን ግን mostly this is the trick they want to use it as حبشة ብዙሕ እንጥቀመልና ሓንቲ ትህልወካሞ ሓንቲ ንእሽተ ሾፕ ትህልወካሞ በአጥራይ ትኸድ no get it some money تزرخبك جنزب الصحة تزخسبك تنفعك expand قبرنا بكال you don't have to السين دحر grocery لا grocery زي زي بالكان just why don't just buy another house why don't just do up stock market they توافروا نسخاجن capital اللي كان دحر كين get a loan to loan lower percent you حدا كم ويز بالنا up taxi deduction تقوموا له خحوات صح عدا أنت زي بالكان إذا كامباني زي 3 مليون شيء you're gonna pay a lot of money ن government مالك عدا أنت اللي كاجن deduct تقبر أخذ عدا so just sort of this maybe نايزي فيديو بينه خنم تصانو خلينا حدا معلتي okay so زخونا سب لون يمز هجي نزل لون انت ام كيرو مزلو نزين مبال انت يقرم له interest rate high قرم هجي وسي خملو نسخا خيدكا مكينا خيدمس لون ناي جزا خيتجز كال خيتجز انت interest rate اذا كل زسخو زلو زلو ما انتم كوسخو حاسبهم نور يقبروا سن نقرات تا يقبروا له يخبروا له اندحر لسي 5% نيرا ناب الهجنا بيزنس لون اندحر كيركا almost 12% الله I did ask recently خير نيرا انا بانكي 12% that's a lot man it's a lot so
اي تقربان شو نسخه you don't need it oh no I don't need it اي تخسبنها مالس 12% امصيخا زلك كاش انت اخا ما تركب دحرو ناتي سو ستوب اي تخيرن اي تمصن مالت سو انت قبرول ناتكا بيمنت هاي يخون سو نابزي وحد سب راح يزمص زخل سب زخونه سب كيدو كمص ايكلن طاطو ابيلوم مولو ناي منታይ ናይቲ ገንዘብ ትራንሳክሽን መኪና ምግዛእ ቢዝነስ ምግዛእ ኩሉ ነገር ላይን ኦፍ ክሬዲት ምህላው ቢዝነስ ሎም ምህላው ኩሉ ካፒታል ተምፆ ነበርካ ብውሕድ ኢንተረስት ሬት ብትውሕድ ነበረ 45 ድዩ ናብ 12 ገፅ ወይ ናብ 10 ገፅ ወይ ናብ 7 ገፅ እንድሕር ከይዱ እንታይ ኮይኑ ለት ሰብ ኣፅቂጥሉ ኣየምፅን that is the trick ጅብዛ ኣትመፅና then ንስኻ ኸይድካ لسي انترست ندحر وحد كوينو انترست ندحر هاي كوينو زي اخن قبراينا لاعلى اروح قبراينا ندحر انترست هاي كوينو هاي انترست ل 7% ندحر كوينو انت هتكون يا انا لون ايتم صنها ويكا يا كل شيء هاوس كنبلاينا هوم كنبلاينا غزا نسخه غزا نخايت غزا ططوتو مالتي ندحر غزا زي غزي كان نسخه راي هجي وي ندحر بيزنس لون انت زي مصيخه انت تخون الله مور سبلاي غزا كخوني مخنياتو نزي ختمصو اي تخيلنا بسنكي انترست هاي مخانو كتغزا اي تخيلنا انا وحد سب كغبر يخيلي وحدات ابدي انت انا نزار بدنا انفستر تكون كا بزياره نت ماركت انفسترز بيليونرز اند ميليونرز نيم راند غبرو انا يكون نسخاي كون يكون نخنبرو لغزا يكون نسومه بيليونرز وافرو سب 30 غزا 100 غزا اورح زغزو اي غوز انططو بلالو انت زي غزيኦም ገዛ ብሰንኪ ኢንተረስት ሃይ ምዃኑ ክንደይ ገዛ ይኹን እዚ ቀረብ ናይ ገዛ ሃይ ይኸውን ማለት ሳፕላይ رايو سبلاي انت هون يوسخ غزاوتي ام ماركت እንዳወሰኸ ይወስኽ እቶም ደለይቲ ወይ ከዓ እቲ ዲማንድ ወይ ከዓ ትድልየት ናይቲ ገዛ እንታይ ትድልየት እንታይ ኾን ኣሎ ለስ ይኸውን ኣሎ رايت ንስኻ ኢንተረስት ሃይ ስለ ዝኾነ ወላ ድለል ኣኽት ግዛ እምበር እዚኣ ዲማንድ እያ ደለይቲ ማለትና ንሕና ብሰንኪ ኢንተረስት ሃይ ምዃኑ እንታይ ኾን ኣሎ ክነምፅእ ኣይንኽእልን ሶ ሳፕላይ እትቐረብ እዚ ገዛውቲ እንታይ ኾን ኣሎ ይውስኽ እንድሕር እዚ ወሲኹ ራዮ ብሰንኪ ኢንተረስት እዚ እንድሕር ወሲኹ እንታይ ኾን ኣሎ ዘን will be lower to sell ካይፈተው እቶም ሸየጢ እንታይ ገብሩ እቶም ሸየጢ እንድሕር ብዙሕ ገዛ ኣብ ዕዳጋ ኣልዩ እቲ ፕራይሶም ፒ ክንብላይና ለስ ይገብሮ ዳውን ይገብሮ ሶ ዲ ዲማንድ እያ ዲ ዲማንድ ድሕር ለው ኮይኑ ኤስ ሳፕላይ ሳፕላይ ከዓ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ፒ ከዓ ፕራይስ ፕራይስ ከዓ ሎወር ትኸውን ራይዋ ዲማንድ ቶም ደለይቲ ቶም ክንገዝእ ንኽእል ቶም ዩ ኖ ትደሊ ማለት እዩ whatever you want ሳፕላይ ከዓ እቲ ቀረብ እቲ ፕራይስ ከዓ ዋጋ ናይቲ ንብረት ሶ ዲማንድ እንድሕለስ ኮይኑ ብዙሕ ኢንተረስት ዘይኮኖም ክገዝኡ ገዛ ብዙሕ ገዛ ክህሉ እዩ ብዙሕ ገዛ እንድሕር ኣልዩ እዞም ኣብዚ ሸየጡ ዘለዉ እንታይ ክኾኑ እዮም ክሸጥዎ ስለ ደልዩ ገዛ ክወዳደሩ እዮም እንድሕር ብዙሕ ኣልዮም ኮምፒቲሽን ይፍጠር ኣሎ ኮምፒቲሽን እንድሕር ተፈጢሩ እንታይ ገብሮ ዋጋ ይቕንሱ ፕራይሶም ይቕንስዎ ነንሽዑ ፕራይሶም እንድሕር ቀኒሶም ሞ ፕራይስ እንተቐኒሶም ኢንፍሌሽን እንታይ ትኾን ኣለኻ ትቕንስ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን እንታይ ኢና ኣለናዮ ምውሳኽ ናይ ዋጋ ኢና ኢልናዮ that's the trick this is eco 101 ደለይቲ እንተ ውሒዶም ሳፕላይ ብዙሕ ክኸውን እዩ ሳፕላይ ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ፕራይስ ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ፕራይስ ከዓ ዳውን ክኸውን እዩ ፕራይስ ዳውን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኢንፍሌሽን ከዓ ዳውን ክኸውን እዩ that's the way it is what is inflation ትብል ናይቲ ማለት ቪድዮ ክትሪእዋ ደስ ይብለኝ so that's why they are doing ነዚ ኩሉ እንዳምፁ ነቲ ኢንተረስት ነዚ ኩሉ ክሪቲካል ንክፍጠር ከምዚ ገይሮም ናብዚኣ ንክመፁ እዮም that's they are hitting the goals ማለት okay yeah I think so that's all so ከምኡ ዝበልና ንሕና ኣብ ንሰርሓሉ ዘለና ቢዝነስ whatever ኣብ ንኸደሉ ዘለና they need a capital ኣሕዋት money with less interest ከምፁ እዮም ደልዩ ስለምንታይ እንድሕር ገንዘብ ተዘይረኺቦም ከዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ሽዑ ካልኣይ መጠን ከዓ ራዮ ሶ ገንዘብ እንድሕር ካፒታል ብዙሕ ክረኽቡ ተዘይክኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ካምፓኒ ዝውኑ እዞም ትካል ዝውንኑ ካብ መንግስቲ ዲ ካብ ገለ ብውሕድ ኢንተረስት እንታይ ክኾኑ እዮም ሽዑ ሰራሕተኛታት ክሰጉ ክፍትን እዮም ምክንያቱ ካፒታል የብልካን ኣላድ ኦፍ ካፒታል የብልካን ነገራትካ ይውስኽ እዩ ዘሎ ከምዚ ትማል ዝረኣናዮ ናትካ ኤክስፔንሲቭ ረንት ይበል ካልእ ኩሉ ይውስኽ እዩ ዘሎ ደን ኩሉ ንክሽፉና ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ሻዕ ተርን ኦቨር ኢኻ ትገብር በቲ ናይ
somebody's money ናይ ካልእ ገንዘብ ኢኻ ትሰርሕ ኣብ ቢዝነስ ማለት እዩ ክሬዲተርስ ዝበሃሉ ኢቭን ነገራት ክቡካ ከለኩ 30 days terms እዩ ዝበሃል ኣሎ 30 days term ስኻ ሓደ ምስ ሓደ ካምፓኒ ንብረት ዘምፃልካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ 30 መዓልቲ 30 መዓልቲ ጥራሕ ትኸፍሎ ነዚ ማለት እዚ ኢንተረስት የብሉን ባይ ዘ ወይ 30 days net 30 days ይበሃል እዚ ኢንተረስት የብሉን ግን ኪኖ ግን ገንዘብካ ተምፅእ ሽዑ ገንዘብ ክትረክብ ተዘይክእላ እታ ካምፓኒ ናበይ ትመፅእ ኦል ቀዳማይ ትገብሮ እንታይ እያ ወፃኢታታ ክትቅንስ እያ ወፃኢታታ ክትቅንስካ ሰራሕተኛ ኢኻ ተጉድል እዚ ከዓ አይደለው ሰራሕተኛ ምስ ጎደለካ ካብታ ካምፓኒ ክወፅእ እዚ ዝወስዶ ነበረ $3000 whatever ኣማንስ ታኸውን ናብታ ካምፓኒ ናብ ባዕላ እቲ ካፒታል ናታ መሳርሒ ትገብር እያ whatever ንሳድያ ክሰርሖ ምስ ስድራ ድያ ክሰርሖ ማማ ኤንድ ፓፓ ቢዝነስ ተኮይኑ ፀገም የለን ሰብኣይን ሰበይትን ክሰርሑ ካልእ ፋክተር ድሕር ኮይኑ ግን ስኪዝ ዝገብርዎ ነቲ ስራሕ ማለት እዩ የቕንስዎ ሶን ሰራሕተኛ እንድሕር ክወፅእ ጀሚሮም ከዓ አንኢምፕሎይመንት ከዓ እዚ ማለት እዩ አንኢምፕሎይመንት እንድሕር ሃየር ኮይኑ ከዓ that is instead of 3.7 ዘሎ ከዓ ሃይ ይኸውን እቲ አንኢምፕሎይመንት እንድሕር ሃይ ኮይኑ ከዓ ልክዕ ኢንፍሌሽን ከዓ ይቕንስ እዚ ንምንታይ እዚ ዝወስዶ ነበረ ገንዘብ 3000 እንድሕር ተሰጊጉ ካብ ስርሑ ኣብ ማርኬት ከይዱ ስፔንድ ክገብር ኣይክእልን ሰብ እዚ ብሓደ ሰብ ኣይኮናን ክፅብፅቦ እዚ ብሚሊዮንስ and thousands ኢና ክንሪኦ ዘለና በዓል ኣማዞንስ 10,000 20,000 ቀፃሊ እየን ሰብ ጋር ሶ ሰብ እንድሕር ገንዘብ ተዘይብሉ ኣብ ማርኬት ከይዱ ስፔንድ ክገብር ተዘይክእሉ ከዓ ዋጋ ነገራት ከዓ እቲ ሳፕላይ እቲ ነገራት ኣብ ማርኬት ዘሎ ይውስኽ ንሱ ምስ ወሰኸ ከዓ ዋጋ ይቕንሱ ምክንያቱ ክወዳደሩ ኣለዎም ዋጋ ቀኒሶም ክሸጡ ኣለዎም ብዙሓት ገዛእቲ የብሎም ሶ another way that's how it is ማለት እዩ ገረም so ናብቲ ናብታ ታእሽመይ ክመፅእ ናብቲ prediction ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ so technically እዚ let me say this قرب زي ታእሽሙ ገብራ ኣብ እንድሕር ኣብ real ክሪኦ ኮይና let me say ኩሉ ሻዕ mortgage calculator ና ነብፅ let's say ኣብዚኣ 5000 ንበላ ኣብዚኣ ሕዝን Low interest rate update the interest rate at today's date. First fund rate. What is my mortgage update rate? Right. So عتنت بثلاثة interest. أبزن بلاد أنا مالتي. Okay. So عتنت بثلاثة انحرال ليو. I just want to make sure if I am sorry what if I am كم زنا حدا معلت سئلة لا لا كايبلسي I have to make sure فام لايف الله خدي الله خن بمول تكاتل الله خن شور ناتيس بتخكل على دي الله okay yes I am زي رأي وانا أبنت just شو عاتنا ثلاثة interest هاي خوينو نافتا مارجوج كالكيتر كمت يقول شهرات so أبدا ما عرفنا ده لو تقمت لنا شو عاتنا ثلاثة رأيوا so السبزي واقع حمش ميت شو حجز حجز له whatever كم دس بلوكم 10% داون قبل اللاين أبدا ساعة عند حرقة وين شو عاتنا بثلاثة خفل الله مال زي كمان شو عاتنا 204 أنت اللي هو زبالة كريدت سكور اللي هو راح so زي قري في له زي نورمال زي كيري property tax home insurance PMI NNH or whatever زي كله زي رهيب له قال كل اللي تحرقنا هنا السب زي رايو زي خفلا خفلت كل تشحن شو عاتنا 200 ثانية أبدا ساعة عند حرقة زيوا اندحر كم تزحلفه whatever اندحر كم تزحلفه interest rate حساب ثلاثة اندحر جزء وانا زاق رايو كل تشحن شو عطى 250 ثانية ب3% اندحر جزء وا شحن شد الشيء بإيتن زمانان شد الشيء almost $1,000 فللي so right this is are you gonna willing to buy بخمسة هيبكا I know كنت نبرة اللي كونكا شجرة بلون ريفاينانس تقبره قال ملا زي كالي جد as investor كونكا أول no billionaires and billionaires but a simple term مزاحول ننفلتاه do you think they are gonna do it no they are not gonna do it either they're gonna pay cash goes away مالت so إتا شو عاتنا بثلاثة نزا حموش ميزلا جزا سكوزيات قبره زلا نتحتي داون كتكون مالت لعل الشح في اللي ماسيو على بزي مالت okay so ما إيكونومينا أنت إخ مثلنا أنت أم هيبو من أزول لما عن ريبورت ناوهن عتينا مالتي أنت إخ مثل كسب كل تشحن شد كل تشحن إنسان شدشن نبينا هم إذا كلهم نبلم إحنا indicators يوم تم كأنه مالتي can I write in here I don't think so mark up all right
زيا بقدامي قطعيكم من أخما زيا أو تيو زوم كبرو زوم أوت كبرو أي عندنا لكم can you see it I know hope you're gonna see it now so let me have some tap I like green دخن كيت alright green نصهم عمو داتا خلته شحن 23 نحنا جي دي بي كلته نتبي حدا كخوني أبز حلفة أبورح الشدش انتاي لهم نالو حدا نتبي زيرو خوص خيلهم نالو جي دي بي مالت gross domestic product مالتي توشت أو فريات ناي حانت هاجر يا هابت ناي حانت هاجر نقوله بتقرنيا وشت أو فريات ناي حانت هاجر سي حانت هاجر قطب أسك ساب كندزي كعبي يبلنا أو عمل سوق سامو دا تخلت شحن 23 سي ناي يو اس جي دي بي ويكا قطب أنا أمريكا ساب كل تنت بحدا كعبيو بيج أحوات أبزي أوكي اندحر جي دي بي نا كساب كل تنت بحدا زعبو خوينو are we gonna see a recession no I have a friend of mine لما عند حتى صبوت حتى حيت النيرو recession ويكا عنوات ماركت كر اندحر كوينا كلته شد شو حقلن كلته بتخاتاتلي كلته كوارترز بتخاتاتلي اندحر نيجاتيف جي دي بي رينا ماركتنا ودي قلنا نعم ويكا ابرسيشن لنا نبل شعو فدرالس زم هجزو سخوزلو انصار كيدم كلته نجرم زغبر شعو انترست زيرو قبرو እንደገና ገንዘብ ከፕሪንት قبرو ማለት ሶ እሞ ማርኬትና ዳውን ኮኒ መስሎ ኖ ሂቦምና ዘሎ መወዳእታ 2023 ማርኬት ናይ ዩኤስ ክልተነት በሓደ ክውስኽ ብለን this is normal በቃ ከም ኖርማል almost ናይ 2022 sorry 2021 2022 ኣይኮነን ሽዑ ሃይ ጂዲፒ ነይሩና ሃይ ማርኬት ዝውስኽ ነይሩ so it's really good right market is not going to be recession ولا soft land ዝብሎ ዘሎ recession ወይ ከዓ recession ማለት ቁጠባ መውዳቕ ማለት ዕንወት still ተቃል ጥራይጥቀመላ ዘለኹ ንሳበና ርእስ ረሓን ክገልጻይ so ኣብ 2024 still GDP نحن حدا نتبحن بالشخصي ማለት percent كوسخي 2028 حدا نتشمن تخصخي 2026 كا حدا نتشمن تخصخي يس 2023 كلتا نتبح حدا له اب 2024 25 كا دارجا almost 1.5 1.8 1.8 كوسخ مخنياتو እዚ ህጅ ዝገብሮ ዘሎ ነት ማርኬት ጽባሕ ንጎይ ዝንጸባረቕ ኣሕዋት እዞም ህጅ ዝገብሮ ዘለው ናይዚ ኢንተረስት ከም ዝረአኩም ነበርኩ ዝቆ ዘለው ዘበላሽዎ ዘለው ነት ማርኬት ዘበላሽዎ ክንብሎ ኢና ኦፍ ኮርስ ሃይነ ካይከውን ካብ 2024 ቁርብ ስቃይ ክንርኢና ማለተይ ሽዑ ዳውን ክኸውን እዩ ህጅ ዝሰራሕካዮ ንዓመት ኣፍረን ንኽትረኽቦ ማለት እዩ so GDP na still I don't see any negative even I don't see zero so even ኣብ ጁን ኣብ ወርሒ 6 GDP na low ነይሩ ሓደ ነጥቢ 0 ክንርኢና ሓደ ነጥቢ 1 ክንርኢና ሓደ ነጥቢ 8 ክንርኢና ዝብሎ ነበሩ ህጅዝ ብዝበለፀ መፅዮምና ሶ ማርኬትና እንተርኢና ኣብዚ ህጅ ዝሓለፈ ኳርተር Q3 ማለት እዩ ጽቡቕ ይመጽ ብዘይካ ኦይልስ ናብ ኦይል ክምጻኩም ይረሓን ሓደ ሽግር ፈጢሩና ዘሎ ኦይል ጥራሕ ሃይኮን ዘሎ so long run GDP ናና 1.8 that's good ንኣብነት ኣብ 2023 ካብ ሓደ እቲ ኣሞንጎ ማለት ካብ 1.9 ክሳብ 2.2 that is good ኣብ 2024 ካብ 1.2 ክሳብ 1.8 so this is really good I'm telling you no recession I read in Allah ክሳብ 2026 maybe zigen something ክመጽእ ይኽእል እዩ ክቕየር ይኽእል ማለት this is good right so number 1 ክትሪእዋ ዘለኹም ጽብቕቲ እያ እዚኣ እንድሕር GDP ዳትካ ይወስኻሉ still recession ኣይረአን inflation ግን ዳውን ክኸውን ይኽእል እዩ ጸገም ዝበሃል ኣይኮነን GDP ኻ ዳውን እንዳኾነ GDP ኻ ምናልባት ሃይ ተዝኾን ነይሩ ኣዝዩ ሃይ ተዝኾን ነይሩ እንደገና ኢንፍሌሽን እንተልዩ ከዓ ከም ዘለዎ ሃይ ከዓ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ይበሃል እሱ ከዓ ሓደገኛ እዚ ግን ኖርማል GDP ኢና ዘለና unemployment ዓዲ ውዕል ሰራሕተኛታት ሶፋር ህጅ ክንደይ ኣለና 3.7% ኣለውና رايو سلس أمود أتز عمس كسب 3.8 أنت أم بريدكت أبز حلف أورح شد شغلنا غلو كسب 4 نتحدى كرئيم لنا نو مخنيات رايو جدي بينا تبغى زلو كنت أبانا تبغى الله my friend so 3.8 then كتسيلو أب كلتا شعر 24 وكم ويزبل سلام انتاي كلتا شعر 24 25 26 قرب ناي ماركت بين ويكا أنزانو ريقلو هجز قبرو زلو أبز كلتا عمزي كل شع فدرالس كتحزن زانت بزيا فدرالس انترست ريت هايك مسغبرو مسودو يجوالي ريسيشن يراي هاي يكون لو يكون هجيغن سمارت واي اندحر كوينوم بطعمي حدغنيا اذا زغبرو زلو ازي حدغنيا ماركت كمزان ريا زلنا بتا سمارت واي
قطبانا خايودقه خمزان ري ازلنا according to today's report قطبانا خايودقه وديهم الله نسوازياتهم دحري جاي كوسخون very good that's why فريهم ام ابزيتا زبل زلو ግን soft land خرادو I don't know not sure ምናልባት በሄጅ እንተወሲኾም ንነውሕ እንትሒዞሞ ግን ክሪአን ክእልና ረስሽን እቲ ከምወይ ዝበልና እንታይ ኢኻ ኩሉ ሰዓት ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ ቀረብን ያ ደለይትን ማለት ዲሌት ኤንድ ቀረብ ማለት ሓፂን ሶ አንኢምፕሎይመንትና ስቲል ክሳብ 7 ክሳብ 8 ክሳብ ገለ ፐርሰንት እዩ ነይሩ ኣብ በዓል 2008 7 10% ክንበፅሐ ኣይንኽእልን at all never ስቲል ሕፅረት ኣለና alright تثبيتنا خلت شحن 24 مودات 4.1 25 4.0 still is high كابز حلفه yeah it's the economy's better report PC inflation but is PCM تقوم instead of PCI is كل ناي consumer inflation تبهال زيا 3.3 ابز حلفه 3 بخلت نيرا هجي كن 3.3 لا مهنياتو دارجه حانت وسخه سلامنتاي تلكمني اذا نري ازلنا لنقنا اويل برايس كريكم يدحر بطعم 9 تقل يزلو مع 9 قال نقرشلو نحنت بارلز مالت نحنتي انت اخن تبع اسمها بندا what do you call the no it's not coming بتقرينيا اوكي نبر ساي متتن بارلز بحال بانجلش كمزي فيستو ثانك يو سلازي بسنكي اويل هاي بمخانو قرب تثبيتنا قلطيفه انفليشن كخيد አይከአለን ደሎ ስቲክ ኮይነሎ ስለዚህ ትጽቢት 3 በخلተ ነውራ መወዳታ ዝዓመዚ መወዳታ ዝዓመት 2023 ናብ 3 ኣሎ that's why inflation ናይ ዝሓለፈ ወርሒ 3.7 ዝረኣናይ ማለት ብሰንኪ ኦይል ይኻልኡን ኣይኮነን ሶ ንዓመታ 2.5 መፂ ኣብ 2025 ና 2.2 ብለና ኣሎ ስቲል ንዓመታ ሲ ታዝደሊዋ ዘሎ እነዚህ ኣም ደሊ ዘሎ ንሳቶም እነዚህ 2.2 እዮም ደሊ ዘሎ so still no sorry نزي ام دولي جلو 2% ام دولي جلو كساب 2% ام دولي كساب ابزي يحزوا مالتي يكونن ግን still we are in pain but I don't think so كساب زي نصنح by next year we'll see 2% كرينا inflation نصقم بحال يكون so we done اتي core يتقندي core inflation without انت core inflation كا بزيكا كل شع اتي up and down زغبحال energy and foods بزيكو 3.7 له 5 زرعنا مالتي انا نصبيه 2.6 next year and 2.3 2.3 ازي قنيسا زي رايوا تثبيتنا موداتا 3.9 نيرا this is good and then 3.7 مزيا that is great نزي امز قالس زلو تريون لكم نزن قالات يمز قالس زلو تثبيتنا موداتا عمد inflation 3.9 تخوني ግን already we hit that almost 3.9 لنا that corner so amodata akabab zik matsi iblana that's great so this is at hadagenya khmatsakum hiji danger as the amality let me just change my pen is that fundraise through okay how about this is the araiwa እዚ እንተን ዳንጀር ምክንያቱ fundraise ዛሎም ማዓንት ብሎ ዘሎ ስታ 5.5% ደላሃና why is this doing okay ዛ 5.5 ደላሃና ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት 5.6 ክትከውን ያብለና ኣሎ ኦኬ እንታይም ዝብልና ዘሎ ሓንሳብሲ ኦፕን ኣለና ክንውስኺና ይብሉና ኣሎ ጥሪ እዚኣት ሓደገኛነት ማርኬት اوكي حراي تصبينا انا ولا راح شدشون امود اذا عمد 5.6 كخوني نحن فاند ريت زي 5.5 زلو يبلنا له اوكي صقميلن استقبلنا انا حنساب كتسخون شجر يبلنا ابزي قلنا عمتا بمولو 2024 نحن 5.1 يخلونا موداتها this is the market لما عن تريد زغبرتا زانت بزياده 5.1 مخنياتو تثبيتنا انا عمتا فول تخونه بوينت 1% كونسو معناها انت ايمنا نزل 5.6 دحر مودات عامد 2023 اللي غيو ناب 4.6 كون امودات انا عامد 2024 تصبينا لنا so 100 بي بي ويكا 1% كقنسو ام زبل تثبيت نيرنا سنه عامت دحر 1% قنيسوم that means
كلتاشحن 24 مولو نحن 1% قنيسهم كابز وسيهم زلو دي انترستنا 7 زلو 6 ويكا 5.9 أكبر 5.5 كم تثبت نيرنا so أن إحنا أسمع عامة long أنت أبزل أزياس إن إحنا inflation أين وصلكم إننا جن long خن حزينا ننوح جن بهاي جرنا خن حزينا لنا that is the pain this is really scary كبد زبالة يبزي بالتعمي زفرها كان جري ترى الله كسب حموش كنا يترحم almost I don't know two كاتم قبل زخل 50% من بخار زخل so instead of that one full انت خيرم دبلتي انت حر half كيدا ممكن حدا جني إزي مالت جن كغير خير حوار جلس some technical جل كال إيش ذات تحرمت يوم كغير خير that point is there not happy everybody this is the one we are not happy so نحنا نعمتها مودة نعمتها سي حدا فول خون 100% حدا فول خون انترست ريت كقنص لنا زبل تثبيتنا نمره اي مثل دلو مالك تاينا 5.5% دلو سي نا 4.5% خوني سلازي حدا فول ندحر قنص لنا نتزلنا 5 زرعكم ات 7.33 زرعكم in average na 5.9 كمصي تسفانيرنا زون 5.9 is just normal 5.9 جركا نسخه ولدكا زخونه غزان عداغن شيطن كا كمصم خاله مالت that's اندحر عين قنسانا زبلنا خوينا still we gonna have some pain around 7% يخون دخل interest نهنا مالت still دعمتها all تم كل شيء حتى وهجي لو هجي غزان دحر غزينا قلمله this is scary نسخه ولدكا كم زي قنس عين قنسنا يبلنا له ازي كن كقيار يخل دحري نوفمبر دمت ورحي مالت I don't know there is something دحرينا عندنا هولكم دخل special oil دحر داون كوينو كقيار يخل سلازي اندحر تصبي ونعمتاون دارغا مولو 12 ورحي زخون دارغا heavy لنا توم variable interest لكم اتم هاي كوين زلو هجي تخفلو زلوكم كاب زلو ايوسخني نعمتا ግን ከምቲ ዘለوخا دارغا عمت ملو ክንቅጽል ምዃና እዩ ዝሕብርና ዘሎ ናይሎም ማዓንቲ ታሽ doesn't mean እዚ ኢሎም ክብል ከለኹ ግን somehow Jerome Powell is not always he's not a good person ማለት he's a good person he's good economist ግን he's not verbally good that's the way it is ንኢኮኖሚ ኻ ከምኡ ጥራሕ ኻትብ ዘለካ ንሱ ነው ክንቆርጽና እንተይሉሞ market is going to be high and rally ማለት so everybody's going to be co-free ማለት so this is his tactics that's what they do ማለት okay يد بزحيو تي تزدلينا زي انتايم جن مجمريا اب يا نهلكم ناي اب منغوزينا كاب 5 4 كسب 5 6 maybe كلتشحن 24 كاب اب منغور 4 6 كسب 5 4 تبلنا له maybe زي اخا قرب ريليفت جبرا كسلازس كاب منغور 4 6 كسب 5 4 دارغا ام منغو يلومنا زلو سكو قرصو خا تسفالنا ابزي عن حرمتي خاصو ازي ان እዚ ኣነ እንድሕር ኮንካ that's the worst points ማለት እዩ so ኣሞንጎ ኣለና ብልና ኣሎ ኦኬ ንርአ ንተዓዘብ ማለት እዩ so I think so that is all you need ኣብዚ ካልእ ኣይከድልየኩም እዚ ዳት ናይቶም ፌደራልስ ዝመረፅዎ ቁርብ ሓደገኛ ሰብ ንህለኩም እዚ ሃይ ሂቦ not happy but ኩሎም ክመርፁ ከለዉ ማለት እዩ ነጥብ ዝገብሮ ዘሎ እዩ so this is very much good so you don't need this to go over it stop so not federal fund rate مقرب كمص let me okay what is okay there all right this is the fund rate نهلكم عبنت so far ኣይተቀየረን 5.3 ዘለና እዚ ኣብዚ ለና ሕጂ እንታይ እዩ ንድሕርካ 2014 ርኢና ኣሕዋት ዛሕጂ ንብላ ዘለና ዜሮ እዩ ነይሩ that's why true interestና ውሕድ ነበረ ዜሮ እዩ ነይሩ 2014 15 16 ወሲኹ ነይሩ ናብ 0.36 ራእዩ ሕጂ that's why ማርኬት ተቐንዝዎ ዘሎ ምንም ዓብይ ኣይነበረን ከምዚስ ዳርጋ ርኢና ኣይንፈልጥና ከምዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኣዋሎ ቆይ the normal 2.5 እዮም ዝኸዱ يا 2.5 لان شعو كاتي جمهور مالتي so that's the fund rate the federal funds rate مالتي is it direct يكونن indirect معنا ذا حسين ناي مالتي ابز حلف فيديوهات 39 so
እዚ ሙሉ ዳርጋ ከምዚ ፍላት ይዝኸይድ ናቶምሲ ዳርጋ ፍላት ይዝኸይድ ንስኻስ ገዛ ክትገዝእ ኢልካ ትኸይድ ሞ ንሶም ገንዘብ ካብ ባንክ ይኮኑ ዝብኻ ንሶም ባክ ሞርጌጅ ሰክሪቲ ዝበሃል ኣሎ ካብ ዴይሊ ካብ ጋቨርንመንት የምፅዎ ንዖም ዝብዎም ሬት ይመስል ሶ እንድሕር ካብኦም ሃይ ኣምፅኦሞ ንዓኻ ካታ ትራንስፈር ሃይ ይገብሩልካ ከምዛ ዝበልናያ ትማሊ ናብ ካስተመር ትራንስፈር ይገብሮ ሶ እዚ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ ሶ ብዝሓለፈ ብምሉእ ዜሮ ስለ ዝነበረ ኢና ፅቡቅ ወለዶ ክሳብ 3% ነይሩ ሕጂ ግን ራእዮ ኣስካላ እንዳሰቐለ ዝሰቅል ዘሎ ማለት እዩ ሶ ናይ ለንቀነ ንህለኩም እዚኣ ኦይል ቁርብ ኢን ትራቭል 93.10 ኮይኑ ኣሎ ስቲል ሎማ ዓንቲ ቁርብ ኔጌቲቭ ኣሎ ግን ስና ናት ሃፒ ሶ ኦይል እዚ ኩሉ ሽግር ፈጢሩና ዘሎ ኢንፍሌሽን ያ እዚ ኩሉ ብዙሕ ነገር አለ ናይ በዓል ስዑዲ እንደን ሳምቲን ዝገብሮ ዘለዋ እውን ስናት ሃፒ ቁርብ ነቲ ናይ ኦይል ሽግር ተፈጢሩ ሎ ራይ 70 ገለን ነይሩ 60 ገለን ነይሩ 50 ገለን ይኸውን ሶ ህጂ ግን almost 90 something this is the one inflated now at this time ናይ oil ቁርብ ሽግር ኣሎ ማለት all right so find this right now so as a feature ድሕር 41 መዓልቲ ኣብ ኖቨምበር ክመጽዩ እንታይ ስቲል ህጂውን ኣይክውስኹን እዮም ዝብል ግምታት ዘሎ almost ኣይክውስኹን እዮም ዋላ እውን ኣይ በቃ ተሓንቲ ኦፕን ኣላቶም ግን ስቲል ኣይክገብሩዋን እዮም ግን እንታይ ንሎንግ ራን ክሕዝና እዮም ነዚኣ ንሎንግ ራን ዓመት ሙሉ እንድሕር ዝመጽእ ዓመት ዋላ 7 ወርሒ 8 ወርሒ እንድሕር interest rate kai qonnes khamzi agaram tahizomna that's going to be market going to be breakdown economy so that could be big recession nuri all gize kmetsi ikhel ማለት so that is really not happy what they are doing yeah this is searches gobar koy did yeah I think so that is all if I didn't forget anything I think so that's all here you go yeah thank you this is how it works I don't know زي من علبات انت لكم زغون حتى تلي خن مالا هذا غلط حتى خم تحركين we have to close and buy say buy and buy እዚ ከቢድ ይሕባት እዚ ሪፖርት እዚ ከቢድ ግን ኪፕ ክደጋግሙ يعني ኪፕ ምክንያቱ ኢምፖርታንት ነዚ ርኢና ኢና ንሕና ንኸይድ ነዚ ብዛዕባ እዚ ነዚ ካይረኣኻ ንስኻ ማርኬት ኣይትንቀሳቐስን if you are investor you need to know this I don't need detail دفلت يبل كان لسه بقى ولا حنت detail وش أو دفلت نجار يبل كان ماركت كان أبي خير له نبي مسأله أنت يمسل له أنت يخن عود شجر فترة له أنت أخوين يخن زخون زله سلام تاين عبرت inflation هاي رئينا لك أنا بسنك oil سلام تاي أخوهم خوينهم يا استات كل شيء عندها عذبك مخار عقداسي طلب إن قرب يس سمراويت يا طلب إن قرب طلب demand إن قرب supply مالتي يا طلب and order yeah I like it thank you Samir okay I think so قال دي سلازي yeah so let's call it for today then let's get you I'll see you tomorrow صباح يراخبنا كل شعب نتن نرأيه نقرأت كريان زلنا supply demand inflation price is كله نداخل إذا خير so إذا ندحر نحنا بزيد طلب ندحر زلوا خينو ويكم demand ندحر هاي كوينو then supply كا لون تخينو inflation بزح دلاي ندحر اللي خينو market بزح دلاي ندحر كينو نتوحد supply نتلي شجر على مالك بزح supply نتلي بزح قرب نتلي كماركت شو زبالة نجار يخون مالك I have some microeconomy بزعبا supply and demand نشتي كم ساعة one day it's very good arrows نقولك Q quantity price and supply and demand and then the equilibrium the بحالله so I'll just bring one day that explanation كم ساعة هذا معادي how it works مالك so we'll see that thanks so much we love you all I'll see you next صباح ويقول خير خبرنا so yeah thank you interesting keep doing it thank you Samri thank you all right I'll see you guys let's learn each other bye bye yes I'm done